našem ministrstvu si ogromno prizadevamo za razvoj umetne inteligence. Dejstvo je, da za umetno inteligenco potrebujemo na eni strani podatke, na drugi strani superračunalnike. Tako da mi sploh ne moremo govoriti o razvoju umetne inteligence, če nimamo infrastrukture, kot je ta superračunalnik. Že nekaj časa se pogovarjamo tudi z Evropsko komisijo, da bi nadaljevali investicije na tem področju. Saj to je edini način, da pomagamo tako gospodarstvu, kot tudi nasploh pri razvoju raznih digitalnih storitev, da imamo zagotovljeno infrastrukturo, seveda povezljivost na eni strani, ampak tudi superračunalnike, kot je ta. Evropska komisija je zelo naklonjena, so navdušeni nad tem, kaj se dogaja v Sloveniji, tudi nad tem partnerstvom z Vego. V kratkem pričakujemo tudi obisk z strani Evropske komisije, saj prejšnji teden je bil tudi sam komisar Breton. Še v letošnjem letu bo objavljen tudi nov razpis za superračunalnike in Slovenija se bo zagotovo prijavila. Vega has been very important for us. Indeed, it has been the very first system. It was the first one that kick-started the operations, the provision of resources to European users. Really, it has been significant for the work of EuroHPC. The services offered by the team were really great, was exemplary. HPC right now is one of our most popular systems. It's systems that, when a user applies, they want them to come back and ask for more resources. And it's not just for the quality of the system, but also the quality of the team, that they are standing behind the users and they are supporting in every step in using the system the best way possible. Kot ste sami že povedali, superračunalnik se v obdobju kakih 5 let na nek način iztroši glede na njegov položaj, recimo med drugimi superračunalniki, in seveda postane v tem času toliko počasen, da ga vsi prehitijo. In zdaj seveda želimo naše raziskovalce, ki ta superračunalnik uporabljajo še dalje, pač imeti skupaj z nami v naši mreži, in zato moramo nekje na 5 let tole obnoviti, ne? In zdaj je prav idealna prilika, ker se bomo že začeli tudi pogovarjati ne samo o novem superračunalniškem centru, ki ga planiramo na lokaciji Mariborske elektrarne, ampak tudi seveda o, bi rekel, hardwareu, ki bo tam zinstaliran, se pravi samem superračunalniku. In seveda bi si želeli, da bi iz podjetja Joint Entertainment HPC, se pravi, to je ta del Evropske komisije, ki skrbi za te superračunalnike, tudi sofinancirali, tako kot so tudi tega, ki ga trenutno vidimo tukaj. Mislim, da gospodje iz EU bodo zadovoljni, če bodo investirali v center, kjer zadeve dobro delujejo. Slovenia has delivered first supercomputer. They have provided excellent services. I don't see any reason why this doesn't to continue. I presume that the team will need to expand, definitely, in order to increase their capacity and the possibility to support more users, not only in the region but also in Europe. And also investments on system itself, on upgrades and extension of system, new architectures that need to be introduced. Definitely there is way ahead for the team there.